Bakunzi baruhago, Azam Rwanda Premier League igeze ku munsi wayo wa 17. Kuwa kane tariki 19 Mata 2018 muzakurikira umukino uzahuza Police Football Club na Mukura Victory Sport. Kuwa gatanu tariki 20 Mata 2018 muzakurikira umukino uzahuza PRFC na Marine Football Club. Igitego cya Marine Ku cyumweru tariki 22 Mata 2018 muzakurikira umukino uzahuza Kiyovu Sports Club na Rayon Sport Football Club. Iyi mikino yose izatangira saa 9 n'igice kuri Azam TV. Buri fatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.